Camisa que hermana, rum asiñan, ushkapapila mait it amirazo, hayukashkapapila. Hermano Patricio Cochitarki Ukamaraki, Luz María Cochi Carillo, Jupanacampiu, Port Aniparaki, Catoctañano, Panaca Provincia Pacajes, municipio de Corocoro, Cantón Murupilar, Comunidad Chijibaja, Toquetua, Port Aniparaki. Hermano Patricio, Camisacaro, Asiñani, buenas tardes. Kumara ki aka radio ne irna keres sangrabiel nia haya tiempo hanuta wek porque primero supuka chuk sangkano hiski aquí estudio no to al compita taskanyu kwat aksa toker hotawe ata haraki no nia puni ma apis kamara aksar han hotawe pachate konate aka churuha amtaski aka Día Nacional de Personas de Discapacidad, ¿no? Hanchin uru, ustatan uru nakapa, ¿no? Kamara kena ex dirigente, ¿no? Arunta año mundo acá provincia Pacas, Corocoro, Xatoquero, Ucamaraki, acá Federación Organización de Comunidades de Personas con Discapacidad, Deficiencia, Churoham, Ma Feria, Tuncapayane, Expo Feria, Apasawaya, acá Plaza Obeliscut Kailtawes Marchampi, Kumaraki aka Central sa Plaza Bicentenario Hayu Kanwa ma Hato Apasiway Churo Amtasita. Naya ex director Hamaha Niawa Rosa Queso Paja Ejecutivo Hama Ernakawara Kichurun Paja directora de Fondo Nacional de Solidaridad Upaja Uka Cargompio Sarjatawa Haraki, ¿no? Entonces Churoja Ancha Cosisiñano aka niste apje producto nak sapa provincia capa tunca provincial upanaka Jutawa Haraki nasma plaza ma ichiska kiaksin, ¿no? Ka Plaza San Francisco uksa tokeno apasiñan naira maranaka, ¿no? Kat hach aptawa ka expo feria upanaka usut hanchi Ustatanacaja, Panacaja, Apanip, Uniste habilidades, ¿no? Ucanak, Uniste Apreja, Kunaiman, artesanía, gastronomía, Ucampi Luratanak, Upanaca Uklurt Aprejanicha? Upanaca Lurt Apre, Yakepa, Wisaja, Yanapta Paractua, Nayaja, Hanch Ustatanito, Mawawa, Aniusaranakitani. Arskit kam utan wale yakisin hamarakiwa no katanchita kuya kapas pahama Maimara kori patung kapayani kama paha tidikta arek ma poesia kachuro yast mista kipini maran yast niatukta kerekchi hay kwatias chamasta kipini sas kala ikwa hutawai thach amasta yataki kamara ke aront awan munarak to aka directorio machaka niapuni junio ksatu katharwapje Elizardo Chillo Jupawa, ejecutivo departamental, como era que Ana María Condori, Ana Tancara, Rosemary Apasa, Jaime Velázquez, Elvira Rivera, Eva Chiño, Bárbara Mamani, Elvira Machaca. Jupanakawa, director y reparto para el Congreso Apasewayan, acá Julio Xa Paxen. Ukataipin nasmak ita discapacidad nagahmak ita yakayakak hacham como sanakay pero wakisiwa ka federación ka legal focte la paso paja ni a persona jurídica legalmente entonces ka chama esta task na ex directorio maesta si paspa maesta ma wa kuna stapunireki no kwatha ukampi sartsna kuna lurawina campis upanaka walup ipjeja intelectuales, como era que físicos, motores, audio, ciegos, como era takpach, ¿no? Upanagar arunta oit churoja aski, upanagar utani nas han kunin hasanina provincia nagan hani televisión nas mantkit, avisa hani teléfonos mantharakit, ¿no? Ukato arunta warakta aka asociación koja de personas con discapacidad, acá municipio o alcalderos, arunta ahora Emilio Maldonado, Campinacaro, Arquirinacaro, como era acá presidente de la asociación de Coricori, Paulina Jauira, presidente para Aptascaraki, Hermógena Chape, vicepresidente, Basilio Tarqui, secretario de Acta, Modesta Flores, secretario de Ciencia, Jupanacawa, más persona jurídica, o campi, acá municipio Corocoro, Irptasip Carequia, Sohtatun kapakal ukawa discapacidad uti afiliat. Kaisa municipio na? Corocoron.
¿no? Ah, ya. Ukatja Tomarapi, Kumaraki Calacoto, Comanche, Ucanias afiliada a la federación. Como faltaski Kiabire, Hukampi municipio Naka, que provincia Naka, ¿no? Calacoto, Ucania afiliada Charaño, con que faltaski Cuyaca, entonces Churuja, Ucatua, Utawaita, Chamaistiri. Walik por Radio tanawaita. Taquipacha, Kamara Kumanagas, Hayata Taptawa, acá Aymar, Marcasan Kunaimani. Irtaña chekanchaña, no ma lideras ko aptaña ukawa kisteña. Iwas pacha munasiñani ukapni walis sartani, no Cuyaca hila ukap hanis kachas kunas han uintasas kip intasa sartañani, no ukas Ukama yaqipacha hermano Patricio inasma uk'itiaqipanaqa hansum sartañatikchiti ruedas de silla kunakampi sarnaqat utchiwati qhipachanakaq amparat hansum aytañatip karakchiti walha kasta discapacidad ukhamut hapqara kilanakullakanakas hupanakarsarum t'arakiñan hichuram t'askipan Día Nacional de las Personas con Discapacidad ukhamat hilataqanash t'awem ch'aqhatu puqt'asispachukyawman qamarkan akaja gawjanteja monopolio sat'ataki umsawkanqana halluk satuqinuwa ñamakisa walipini qhatuqa apasiskara hupanakarsa hallall t'arakiñan hermano Patricio Ukamaja, yanapt'anaka utqaskarakiti acá autoridades nacionales, municipios ata, señane acá gobernación Taipita, hupanaka hichuro wali ch'amanchia pharakpacha. Awisaja ukawa, awisaja maneja, hanima familia utkite, hanchi ustat ukana hani kons amuyap karakiti. Ukamaja, awisaja kun takis igual aquí, awisaj chuima, ustat chama sartaña, ¿no? Wauham irtaña awisaja tulitulio hasta wawasat kaspa ukam ukau awisaja wali yaqipa nakaste autoridad nakaste walarak yaktasipaj, no amuya paraki ukun jamás, no ukawa wali lup irto nairoja kuna ukam hanchi ustata nakaja wali ñanaptaña wakisi, no entonces autoridad nakama itani ukolke utkita acá discapacidad que bonos a pesar que se pagas task ucaja fondo nacional ucaja conateja 45 millones ucaja conateja partido na caja gastapkan ucat ucaja tawajaraki, no entonces uru campi tiempo utjaneja aruskip taskargiñani campi utas De acuerdo a la discapacidad que tiene, señor. Ha yuka bono ucaja muy grave y grave, ¿no? Ukaja na ex dirigente jamás wale lucha taraki wale chahua tarakiwa acá calificaciones ukama informes médicos hasta transferencias fichas absuñan acaba especialidad wale chamaje ukatja porcentaje chakta para aquí ukatja menos ya para aquí matungat yakipana kahane absus hapan pago. Entonces, último teja, ampi wali grave, muy grave, indefinido canet con discapacidad absuab haraki, ¿no? Chaja canet con identidad ukas lupitas karaki proyecto departamental ukaja ley departamento ukaj presenta ukat hane está sipkit makit wali chama kaspas ukam, pero taki kuena sa burocracia ukapi utje políticamente, ¿no? Pero ukaj utanya pawa hiwasan hiwas markasan hiwas pachian apta sinyukat nairar takni sartanya taki yaqi pajah ukanakawahan sumbacharan eta karakiti kuna pajagate haka documentaciones presentañaki haluk satoqinakat hilana kullakanaka burocracia kunaka utasaki utaqi instituciones públicas uksatoqinakansa. A ver, hermana Luz María Cochi, Carillo Juparo Archuraraquiñán. Hermana Luz, camisa caron asiñane, buenas tardes, hermana. Waliki, Kamaraki, Arunsmawa, Hayayaron. Nayaja, acá provincia Pacaja, Jutanihuayta, primera sección Corocoro, comunidad Chichibaja. Nayaja, Yatacarito, acá en Casilla, Yatacanyutana. Nayaja, saludo con Nayaja Apain Munta, Takpachan Aruntawe, Takpachan ni familia Nakasar, con familia Carillo, Takpachan Hupanakar, familia Carillo Arunta Apain Munta, Kamaraki, Mamita Hataki, Candelaria, Papito Hataki, Ukamakan Patricio, Ukamaraki Kulyaka Hataki, Elena,
ukamaraki mayni hilaharu Henry takpachani ukamaraki hilanakaharu hilanakaharu Emerson Limber ukamaraki Jonathan hupaja ma hanchi ustatarakiwa ukamaraki na aruntashin achachilaharu Pascual Carillo ukamaraki na yaharuntashin munta takpa ni unidad educativa Cancasilla na yaha aruntuhupanaka arunta directora Marisol Yujra takpachani yatichirinakaharu ukamaraki takpachani yatakermasinakaru hupanakaru aruntashin munta na yaha macha para chapartañimunta chapartañan ukama halaya aquí pansañan Luz María Coche Carillo acá estudiante Caucniri unidad educativa Taipitat kuna kursuntas hermano nayaja quinto de secundario Cancasilla ñapin unidad educativa Cancasilla uksatoqin ukama huparka toqtañan hermana Luz Walikpin port anwaita humaha kamata acá hañamakis ch'amash t'añataki kitinakasa hanchit ustataha qatasip uthawinakansa itaqiwja toqinakani qipachinakahan yaqtatas awqtaykata sasina a ver kawqat chapart'añan hilata Martín pashparukinit ukharukini usarakiyo hermana humankiyo ya nayaja machaparapakniwaita sutipaja satawa markasatar susiphañani hilatanaka kullakanaka waynanaka tawakanaka takpachani istrinaka suma istapjetaya humanakaru parlapsma aka qollasuyo markana hakasiriptanwa kunaymani laharatar susiri kunaymani isinaka istaptasiri istaphañasa kawketsa hutaptansa kawksa yuriwinakasaja kawqasa ayllunakasaja hiwasanakaja ch'oqña qori ch'oqña ukata hiwasanakaja qollt'asiriptanwa ñeqi phukuta maqt'asiriptanwa aka uraqeta chunajka maqt'asiriptanwa nayaja aymara aruta ast'asiritwa haniwa nayaja p'inqaskti ukatwa takpachani nayaja sistqa lahrasata arsusiphañani hani p'inqasisa hichuruja hanchita ustatana urupawa hupanakaja wali t'aqisisipqi hupanakaja hiwasanakaru suma sanaqasa uñhasiqa hupanakaja wali uñisisita uñhasipqi ukatu hupanakata arsusiphañani lahra arusata ast'asiphañani ukhamawa ast'atasiphañaneja lahra arusata ast'asiphañani hani hasq'arasa hani p'inqasisa maqhawqa llampi yanapt'apqeta hallalla Día de la Discapacidad hallalla takpachani hallalla Ispagar hallalla Luz Saraquiñane muchas gracias Tawaqita Luz María Coche Carillo hupawkumata nayaja hallal t'añmuntaqpacha personas hilana kullakanak hanchit ustatanak sasin chapart away hermana Luz kunampi chaqat away niñatuk t'añataki taqichimo hallal t'awayapsman purt anitamata inasarum away siñan pashpa unidad educativa toqin yatichirinakaru tata director compañeros del estudio hupanakaru hermana Luz nayaja ma arantawi jurista directora hupaja hichura nayaj ma permis chura sinuaita hichura hupa ma carta akapapito apa wey ukat hupaja asiptawiyu ukato huparu ma aruntawi apani apai munta ukamaraki yatichirijaru de lenguaje Alex Torres hupaja nayaruk aka chaparunaka ñastawi tukat na kam na yataqirak tukat hupaqa apuyta agrakituwa huparu aruntaymunta ukamaraki ka cursujaru quinto de secundaria takpachani ni yataqirmasinakajaru hupanagaru kama hallu aharum t'añan taqichuyma waynuchunak tawaqitanak yataqawinakanpiq saran t'askakiñan sasin ña tukt'ejataka paqsinpa chikatanpiki qaniwan thanicha tukt'ewa hata kun siataqarantata hukat tukt'eypan kuna carrera ukarus wali ch'amañist'aña amtapi hutjerakta
nayaja acá nayaja hani sum nayaja unhas kun yata Cristo kat nayaja acá nayaja chapar aruna ka nayara ki abstasta Mara que absta. yaticha unhas para ki uno was nayar sit sumaskit uka nayaja hani sum yat kun karis tumay kata kamera ki Kumay qilqarakta. Kuma panga qilqiris may hanija. Kunay mani carrera na gotja ka. Kitene Gasilata Martín qilqapri panga, sociólogo sistanampe, carrera de sociología, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Pública El Alto, uksatoqena sotja paraquisto, uksatoqer qalaski pinispaya, Culiaca Luz ukamatarant asman, walha carrera sukana karaki utja hampe, uksatoqenha yataqawina kampe sarant apiniñani, hanipin chaw yut esiñani sasin ñaka ma paxi chikatampe ñapiniwa tukt eta harakini akaja odinidades educativas tokenakan soqtaurunak makipkipan aka diciembre paxkamau Ministerio de Educación oksankirena kaja istawayap kamak tukt eta bidiña pau sasin kana istawayap harak. Hermana Luz, muchas gracias. Dios pagar. Walik señane. Hermano Patricio taqechimo yuspahart awaisman komat portanitamat pucharos irpaniwaita ukamata walikuma haksatoqen chamashta hermano Patricio wawanakaro hanipini ukamata armtasiñaniti ch'amt'ayapiniñani yatiqawinpiq sarantap hapinpan ukamat maqipurojma aski profesionales ukamaphañanakapataki. Felicidades hermano Patricio. Walikiwa yuspagarsmawa kumarakiaka radio nairat pachopaja director Jaime Calderón Cano, ¿no? Cuál sumpini paja yanap areas tiwasa yanap tasintaknis ernak tañan ma wawax, ¿no? Kumarakia arunt añmonticha actual director, ¿no? Ma arunta paja ni organistas pachawa kun jamás saber mistuñani ka patatokur istasiski tanicha kun hamu kapak seriung kasan kaukan reportani phata osas como entonces waliku sisiao naha take buena nakaro paro chamast await hayas tu pagnia nia yas qilqanya siatek yas tu ampi yas saranta sakpan mak ita asqatanya pantkhasinya awsautikot yas tukat yas suma inas locución lurchit saskarak tu pahay radialista como aquí cuat escritor kama entonces cara amash tanya kipini churun ukawa haltiwa profesionales comunidad anakan hawisa ha ina kama kiusar nakatas kani ukun sa haber estatutos constitución política suka kun hamsani na kom uyuanak uyuas kaitanyat karaktante kaukatas kun hamas kotas kun hamas alcaldía kun hamas radion sa ernak tatas kun hamak ministro nakas sa presidentes kaukis hawrawin nakas haw kamaki haniwo sumayati takit no kot awisaha saranya puniwa kaukarus kunas kel kanya punia kunas lut kanya puniwa no naya como ernak tas karak tach amashtas ka defensoría campes equidad de género no acá municipio campes amashtas siptua promotora supanacaro pasir jueves encuentro de cumbres a su caso inistata krekiwa panaka yanapta apharkitu chas yanapta aska kinyaniwa akat sahutas ke kipuninyani nasama audio nak sapes kenyani kom kawa wali aski kwa hiwasana poesi hiwasan qilqat hiwasan sabuta hiwasan manqasa ukapiniwa wakis no awisa khani kustal sawun shiat khapkhit yutikam naqyas kun wasunagas kum pukunagas kuma keje no pero kaha hacha valoran hacha nutrición ukan saskaya saskrit aka radio taipitra amparan hiwasan ampar sengangas kiwa kunalu rawina kas kunalu piwen kunamate acha chilrakaha wintaphan su amna kaphan hapach ya khataphan kumara que medicina tradicional saskar corona campi koitan kumara científico kas paipach aptaptan no ukawali aski no armonía utaspa pero kan kapata token wal khaluranya naka utaski ukawa chamastanya ukamis chamast askinya ni kuya kumaro saljal tatatawa kumara kinana ka kan kas kona karos Walik
Gracias, hermano Patricio, Waliki, por Anawaita Comata, hermana Luz, Comat por Anawayapta Xatoquen Arus Gift Erisa, Chapararo Arst Erisa. Muchas gracias, señor. Panacarcius para ahora que Akaronakan por haciendo Kagita Luz, Kuya Hilata Patricio. Waliki wa ha por insikawa makita estudio hachahata now. Acá está Hatana. Waliki, gracias, hermano. Sin caña niu chahayas tiempo gesto y hasta en cañata. Sí, abjama. Por singa kita, hermano. Kuyacas por Kama, irba singa kita, vas a venir. Estás que quita o kuya kita luz. Walik Sañani. Gracias, hermanos. Gracias. Walik Sañani. Yakur Kamay. Hilana kuya kanago kamat wakichawim chikais aseway, tanta kichimo hayal anwa parax manista aphatana kamata, nanakasaran tawahapha,